Kulathanda ukuletha ukubonga okukhulu kubantu abantu. Mina ngithi ngabantu abambili bona laba abenze izinto abemathembelele restoration. Ngihlezi ngibezwa, ngihlezi ngikhuluma labo. Okreta nyathi okukreta. Ngase zote kreta khona kwangifuna ngufuna. Ngiyabathanda, ngiyalithanda. Ngiyalifisela angikwazi ukuthi ngingenza njani kodwa enxese lithethele kakhulu. Ulabana amankazana lana kuqala lawana enxese indlebe sesizavuleka so nxa ngakhwaza la lithi sakwazi ukwazi into zihambe kuhle ngithanda ukubonga umsebenzi omkhulu ukukhumbula abantwana bakithi abantwana baqakathekile bafuna ukukhuliswa ngothando ngomusa bathole labo empilweni bazizwe labo bengafani abaningi babo ngabantwana abazihlala abanganabazali abanganalapho okuhlala libenza bazizwe beqalathekile bazizwe bebumbeka besibaholo labo njengabanye abantwana okukhulu ngiyabonga bakithi angikwazi ukuthi ngabonga ngisithi bese ngisithi ningangenzela nje into eyodwa yokuthi liyotshela ukuthi umatshabalala uthe bambanani umthwakazi womuntu akukeli bambane bantu abantu ulozikhe uyakhala uyabuya emaphutsheni insuku zonke ethi awukaqedi umsebenzi awusozulali awusozufe ngoba abantwana bakho babudlakadla bahlanganisa ubabambanisa leyi indaba engasoze ngapha ngekhuluma lami engiyabe ngingani khona ukuthi bakithi ngothando ngomusa nokuhlonipha umama wenu yena lani uLosikheli wayesingakayana iyalicela ukuthi bambanani akulandaba yonke into lenzakala ukuthi kule bandla thize kodwa like libambane ngomthwakazi wenu vele kumele liwuthathe noma sokunjani lingathi liza kubaxeka lokho ukuthi liyabhaxeka liyake sozibili lifuna ukuyanga akukho vele akukho ngicela ukuthi likuhloniphe ukuthi libambane ukuthethisana ukwelisana uhlukumezana kuke kume bantu abantu lokhu ngithemba ukukhulume kimi ngibona kuqhakatheke kakhulu asibambaneni asithandaneni bantu abantu ngithanda ukubonga kakhulu inkosi ibusise lapho kukhitshwe khona kwaphuma khona yengeze lonke khona lekothembani dube lonke bafana bakhona khathesi ngithi ngiyabonga kakhulu ngane zami ngiyabonga le award elingiphe yona bengakwazi ukuthi khona okwengiwenzayo kuqakathekile angithi ngiyabe ngihlanya kakhulu angithi kabasa kuvuka omunye ukuhlanya akade ngikubonile ukuthi kukwanile umama kwenzayo kunjani kuqondile kuhle kuyancedisa empilweni zenu ngoba iqiniso ukuthi kumele siphile isibindi isibindi kumele lisiphiwe yena lwana umama uLosikheli kuthiwa wayelomuntu wesibili ngihlala ngithi kathi indaba engangitshengise ngeke ngihlafunise lowo ngeke ngihlafunisile lokhu ukuthi nxa sokuthiwa kuyamiwa kumiwe inkonkolo ijali ngoba sokuthenga ijali ukuthi mina ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu bantu abantu